svila me oduševila potpuno kao podloga za slikanje, zbog toga što ima tu prozirnost, što je tako tanana. I to se potpuno uklopilo s mojim senzibilitetom. Do tad nisam nijedan materijal pronašla dovoljno odgovarajući da prikažete neke magične, sanjive efekte koje svila može. Postoje sad tu neka pravila, neke određene tehnike. Ja sam odabrala neke koje meni odgovaraju i nastavila time da se bavim. Obično uzimam svilu koja je 100% svila, zategnem me na rami i krenem da radim. Postoje neka pravila što se tiče tih ešarpi, kako treba da izgledaju, da donji deo bude teži, da postoji okvir. Kada se okače marama, na kraju taj središnji deo se zapravo ni ne vidi jer je tu negde oko vrata, a on padne i on se vidi. I onda tu treba da bude to nešto, taj neki lepi crtež. Da bi neko radio na svili, da pre svega treba da postoji velika želja i osjećaj za umetnost, osjećaj za estetiku i interesovanje, naravno. To je još uvijek onako malo nešto izazovno, još uvijek je onako nešto nesvakidašnje, još uvijek to ne radi svako i to je onda zanimljivo.